Uyabona amaqabane kaMsholozi, uma kukhona into ekufanele siyibulale kithina njengabantu abamnyama, neyi-disadvantage ekuyiyona esenza ukuthi sibhekane nazo zonke lezi nselele esibhekana nazo empilweni, ile yokuthi once umuntu waba notho or umuntu waba nemoto ekahle nje ephilayo, or umuntu waba isifundiswa or have an impeccable command of isilungu, then lowo muntu simbone esewumholi ophelele, singasawabuki wonke lamanye ama-qualities. We have a similar problem mawuya emasontweni where uthola ibandla likhulu lingaka, abantu abaliqalayo laqalelwa e-dining room yomuzi othile kaMakhumalo. uMakhumalo nomyeni wakhe played a very significant role, bevuka nomfundisi bemgibeza, bethatha emalini engekho, bemzama ngayo yonke indlela. Yakhula iministry, nabanye omama bakhona endaweni, nabanye obaba bakhona endaweni. But uma iministry sikhulile, isikwazi uku-attract abantu abanegama ezweni, isikwazi uku-attract abantu abanemali. Ebese lo mama lo ibandla laqalelwa e-dining room yakhe akaselutho ngoba yena akafundanga, yena usebonakale engafanelekile ukuthi angabamba i-microphone esontweni enze welcoming. Ngizama ukwenza i-example yokuthi likuphi igciwane elisibekela sikhona njengabantu abamnyama. Umholi uyaba umholi engenayo imali, umholi uyaba umholi engenayo imoto, umholi uyaba umholi engafundanga nje nhlobo kodwa ene-organic intellectualism, awehlule ama-academic intellectuals, awachithe, awaqede. Ubufakazi balokho nxamalala. And kufanele sikuqonde ukuthi akuyena uMsholozi kuphela uNkulunkulu amuphe le wisdom anayo, bakhona bafowethu omsholozi abancane baningi. Inkinga bacindezelwe yileli dimoni leli elisibusayo njengabantu abamnyama ukuthi once umuntu wangabi nalutho izwi lakhe alizwakali. Khona ingoma kanathi ethi ubizo wami ethi ngiyalazi izwi lendoda engenamali alizwakali. Bese kuba nesizulu esithi isishiphi somnumzane sisulelwa ngabafokazana. Umuntu nje onemali makuhleli ukwaziwa ukuthi unemali ngempela, uma kungazwakala sekunuka eshiphile. Bangasolana bodwa bonke laba abanye oMkhize noNgcobo noNgwenya noMakhathini, angabi khona ngisho yedwa osola lo baba lo onemali eningi kuyena oshiphile. Yini isizathu salokho? It is because we worship abantu abanemali, we worship abantu abafundile, we worship abantu abanezinto zabo, ngaba umuzi omuhle, ngaba imoto enhle. So those are the things that we must first defeat uma ngempela sifisa ukuba ne-leadership eqondile. Sibuka ama-qualities omuntu, sidlule esingisini, sidlule emfundweni, sidlule ey'ntweni anazo, sibuke ukuthi lo muntu i-character yakhe injani, i-background yakhe injani, angakwazi ukusihola abe-principal, asiyise la esifuna ukuya khona. Uma singazitholi lezo zinto sibonge, thank you, siyabonga. Kodwa ngoba asifuni ukuma eqinisweni, sithatha lonke uvucu lolu ngenxa yokuthi lunegama ezweni, or ngenxa yokuthi lunemali, or ngenxa yokuthi lunezinto ey'phathekayo, and then bese sithi nabuka ubuholi bethu. Yiyo lento-ke esibekela sikhona njengamanje. Uma nje singadifitha lelo gciwane, lelo demon, kukhona la singafika khona njengabantu abampisholo. We are not short of credible leaders. We are not short of ethical leaders. We do have ethical leaders. Look at General Nhlanhla Mkhwanazi. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, i-system kade imcindezele ngayo yonke indlela esiphoyiseni. Currently he has proven ukuthi alikho iphoyisa elikwi-level yakhe. Kuwona wonke asekanikezwa ama-opportunities, alikho iphoyisa elikwi-level kaMkhwanazi, ayikho into angayazi ezweni. Mayikhona angayazi nje iloko nalokho, wethenjwa azathenjwe ngisho abantu abasemasosheni ukuthi this guy, if umnikeze information ngeke adlale ngayo, ngeke aze alwe ngayo. Usiza abantu abangaki nje bese kudestroy i-career yabo. Usiza uBrigadier Mokwele ebese kuqediwe ngaye. Usize uGeneral Dumisani Khumalo obese kuqediwe ngayo, ngoba kwazi i-system yazi ukuthi he is a head of intelligence. Therefore i-system mayimhlasela nge-IDEC, imhlasela nge-media, kuzoba nzima ukuyiphendulela yena ngoba ukwa-crime intelligence. Mawukwa-crime intelligence awukhulumi isinoma kanjani. But wama uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wabavikela, and namhlanje kuyavela ukuthi wow,
waze wabasindisa abantu abaningi ngakho ashabalalile wonke lamacala. I-NPA iwadrophile wonke lamacala. Why? Because there was an ethical policeman who stood the ground and defended innocent people. But ngale kwalokho uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi besimazi nje yabo besimazi yebo eshaya igebengu ngesibhamu. But intellectual capacity nokuthi uyiphoyisa eline-integrity engakanani besingakwazi lokho until the 6th of July. Then saqala-ke sabona sinephoyisa elinje elingaka ezweni. Bangako General Nhlanhla Mkhwanazi bakapolitiki abacindezelwe oClever abanemali, oClever abadumile. What Msholozi need is more of General Nhlanhla Mkhwanazi's caliber of leaders. Abahola bangenaso isikhathi sokudlala, abahola abaneqiniso, abahola bangahambisi ngomngane, abaholi abathi uyebo, ucha. That is what we need in the MKP. You don't have to like a person, but as long as a person possess qualities of an ethical leader, mnikeze chance lo mholi lowo. And uma kukhona abantu abazama ukuhlanganisa isikorikori sokuzama ukumcindezela ukuthi akanga image, whether as unobhala wezone or as unobhala we-what or as unobhala we-region, ethical members of the organization athi qhelani hlehlani lona kuyena impela kufanele lead i-organization ngoba evethwe properly kwabonakala ukuthi uyena ongakwazi ukuthatha i-organization ayise phambili. Yileyo nto esidinga emkhontweni, ayikho enye. Sidinga nje leyo nto ukuthi sibulale idemon lokucabanga ukuthi umuntu uma enento ephathekayo, because abantu abanezinto eziphathekayo ibona bonke laba basifake kulezi inkinga, because bona they can pay for iticket lebhanoyi bayelectwa khona umsholozi khona baveza ubuso bahleke into engekho kanti bayazi ukuthi baplanani. Ibona abakwazi ukufaka opetrol emotweni travel ama-long distances bayohlangana khona ama-officials e-organization to conspire not to help the organization but to help themselves, because we are where we are today not because of organic intellectuals, but we are where we are today because of osomathuba iningi labo abanemali yabo abafundile abanenhloso engekho right. So we need to confront that sad reality. Once I confront a sad reality, we will be able to pin down yonke lento eyenzeka kwi-organization. But it's unfortunate-ke Maqabane njengoba ngike ngasho ukuthi asiphawuli kaningi ngoba sesinayo into ethi noma ungawufaka umbono ungawufakela nje just for ukuthi uphawule ngaleso sikhathi uphawula ngaso, but lo mbono wakho kuyefana ngeke uzuye ndawo. Yabona ama-comrade abanye bethu thina siyayihlonipha kabi noma singenalo igama elikhulu ezweni, kodwa indlela esiphila ngayo nje siyayihlonipha. Asikhulumi noma yini, asenzi noma yini, even outside of the political space. But ipolitiki ngendlela engalungile ngayo ngisho sizama ukuthi siyi-offerishe sithi yebo-ke siyazi-committa kumkhonto wesizwe siwathathe-ke lama position noma sethukwa, but uhlala uzibuza ukuthi kodwa le position kodwa ngayivumelani lento ngoba vele ayingisizi ngalutho. Instead yenza, yabona comrade, ngifuna ningizwe kahle, it's not an insult, kodwa ububi bepolitiki bucishe bufane ne-social media. I-social media will make you engage with clowns, will make you entertain mediocrity, where people just comment in your post obona ukuthi i-level ye-school of thought ayilingani. But because social media has no boundaries, uthola se-engage nalo lonke uhlobo lomuntu. Similarly also nakwipolitiki, uyithola sewuhola nomuntu obona ukuthi lo muntu lo akufuneke ngabula kulesi structure. Lo muntu kusafanele ahambe ayofunda ipolitiki, understand ipolitiki, ukuthi uma kuthiwa u-organizer kuchaza ukuthini lokho. Uma kuthiwa usekela nobhala noma usekela sihlalo noma u-fundraiser noma uyini nje amanye ama-position, what does it mean? So that you execute your duties and your responsibilities wazi kahle effectively ukuthi yini ekufanele uyenze. Kodwa uma ngabe ungathi uqala nje ukhuluma lezi zinto, akobe ugadlile kuMaqabane kaMsholozi ngoba kubonakala ngathi unempakamo, ngoba kubonakala ngathi wena wazi kakhulu. Kanti comrade, iqiniso lithi vele ulwazi lethu alilingani, experience yethu kwipolitiki ayilingani. Just that some comrades within MKP babuye ekucindezelweni kuma-political organizations kade kuwona beshawa ngoba kwapolitiki vele uthrive ngokuthi uhlangane nezinye iy'khohlakali bese ungena kule core esuke ikhona. Kunama-factions kuwona wonke ama-political organization, kodwa
into eba right ukuthi i-dominant faction kube i-faction evikele i-organization, i-faction that maintains or sustains the objectives, the principles and standards of the organization. That a faction at least e-understandekayo ukuthi hayi ke noma ungathini kodwa at least ivikele i-organization, i-integrity ye-organization. Yabo leli golide esinalo elumsholozi bafowethu. Akafuneki lo muntu ukuthi aconfuse abantu abarong abaseduze. Akabadingi abantu abanjalo lo ababa. Akabadingi yabo nje kuphazamisekayo kuyamlimaza, kuyamlimitha ukuthi a-strategize, a-defeat isitha. Ngoba njengamanje isitha sesisivumele sangena ngaphakathi eqenjini lomkhonto wesizwe. As a result, instead of ukuthi afocuse ekuqhamukeni namaqhingasu okudefeat isitha, njengamanje uzama ukurescue i-organization ayiqalile at his old age. Ngoba thina ama-comrade asifuni ukuphatheka, ngoba thina instead of positioning ama-comrade ane-capacity angayisi i-organization phambili, sibheka abangani bethu oshomi bethu owazi ukuthi lowana makwangena lapha, lo munye wangena ngapha, lo munye wangena ngapha, lowana wangena laphana, hawu into yethu isolid, isafe. Sizole sibakhiphile sibafake abaholi. Ingakho bengithe mina, let us have in the back of our heads or our minds abantu esithi masibabheka sibone ukuthi bangakwazi ukuyilekelela i-organization yethu yomkhonto wesizwe iye phambili. Singayi ngobungani, singayi ngokuthi umuntu nani, siye ngokuthi what does that particular person have to offer to the organization. Uma si-check-e ne-background, sizenzele thina as ground activists i-vetting, because nalama vetting kuthiwa yenziwa kugcine kubuye into engekho ubone. Kodwa-ke sothini maqabane, siyawuthanda umkhonto bafethu ngale ndlela le, and uyabona futhi uma ngabe umkhonto uke wagcina usidisappointa, wenza lento esiyicabangayo kodwa esirefusayo ukuyi-accept ukuthi ngabe ngempela sekuyiyona, angifuni ukuqamba amanga, a lot of us will never recover uma sike saphoxa umkhonto wesizwe. Hayi kuyoba nzima ukurecover futhi angazi ukuthi kuyokwenzakalani kithi. Yingakho-ke maqabane kufanele all loyal ground activists of MKP sivimbe nalabo abazosiphushisa iy'nhloso zabo. Yabo nje mina nganyanya kabi maqabane, ngifuna ukuqamba amanga, nganyanya kabi mina sibizele emhlanganweni at a regional level lapha ehotela i-Coastland Hotel eMasgrave. Ngiya lapha ngithi hayi impela akayisibizele ukuthi sothola i-directive usambe kahle siphambili, sazi ukuthi njengamanje njengoba sikunyaka wama-elections yini ekufanele yenzeke. Masifika laphana we are being mobilized for enye into engahlangene nokuyisa i-organization phambili, and then at the end of the day we now have to go and get crash ama-meeting abaholi abanjelo ko Hilton, and I'm like, comrade, but nisaphi? Why did you call us into this hotel? Why are you not responding to ama dispute are legit, afakiwe? Why? Because you did not even meet the deadline of umhlaka 16 July where you had to actually resolve all disputes akhona within eThekwini region. You are not saying anything about that, and let alone that incwadi eyibhalwe unobhala weprovince uSimphiwe Mpungose ayizange ize yehle iyoyifikele emawadini yehliswe ngama-structures. Abanye abantu badecide ukuyibamba ukuze singayitholi. Why? Because it had a deadline yangomhlaka 13 ukuthi all councillor candidates should have been submitted by the 13th of July, and then the next one was by the 16th kufanele ama-dispute wonke abe ese-resolviwe, failing which i-province in a dispute appeals committee la khona ama-comrade emawadini nakuyo yonke indawo kufanele asende khona kwi-email uma ekhala ngokuthi ama-dispute awo were not resolved. So now you start to then look at these things and say, sikuphi senzani, sizofika kanjani la sifuna ukufika khona uma ama-comrade singekho aligned kanje. Because at the end of the day, mina I don't care. It doesn't matter. Even if this positioning it can be taken from me, I don't care. I learned politics ngebhadi kumakomanisi. Ngayifunda kumakomanisi politiki. I led in the Young Communist League. So sayifundi politics, yabona futhi umuntu owageja ipolitiki either ye-Youth League isaphila ngempela le ye-Youth League ye-ANC. Wayigeja futhi nepolitiki yamakomanisi amancane.
hayi lowo muntu lo bafethu usike dinga ngempela ukuthi alekelele kumhlabulo, because obviously you need a foundational state of politics ukuze ukwazi ukuyi-understanda kahle ipolitics, bese ungabi wena wazi ukuthi everything must be centered around you. Because uma ngabe ungenayo leyo politiki ethi hey lento ayikho ngawe, lento ingabantu labo babona baphila ngabe emphakathini, ukuthi how best can you position yourself ukuze ukwazi ukubasiza laba bantu abaxakekile, abangazi ukuthi bazothathani bahlanganise nani, abangenawo amandla, isigele esingekho futhi kubona, kodwa wena obonayo ukuthi unayo indlela ongenza ngayo ukuze ukwazi ukubakhulula. So that's the politics eshodayo kuthina. Yabo, asicultivate leyo politiki, sithathe organization yethu siyise phambili. Ngale kwaloko comrade kuyohlezi ngama voice note angathi shu angeke azasisize ngalutho. Ingakho comrade at times sesibuye siphelele ngisho namandla ukuthi sibe sifaka ama voice note, because whatever that we say we get frustrated ukuthi anyway vele imbono ngeke izithathu. Even ngisho kuthiwa siyabona ukuthi lokhu kungasisiza, lokhu kungasiza, kodwa at the end of the day uvela ubuka ukuthi kefana ngubani mina ukukhuluma ukuthi kube khona izinto ezingenzeka kwi-organization zisize ziguqula abantu, zenza abantu babone ukuthi ya nansi-ke inhlangano esiyifunayo, hhayi labo bolile bonke bo-ANC, bo-Patriotic Alliance, bo-EFF, bo-IFP, all these other organizations. Morning comrades, morning leadership. Comrades, bengicela ukubuza la, and ngicela ningangijaji, ngicela I hope uningiphendule nje into ezongilapha comrades. Engithanda ukukundlulisa comrades namhlanje, nginalokuthi ngindlule ngesinye isikhathi ngiya la ngiyakhona kumanye ama-shop. Kwenye ishop ngihlangane nebox nje, uyabona ngathi ibox nje yamatamati inama different plants owabekile la eminyango ngase-shop. Ngindlule ngiya la ngiyakhona ngizibuze ukuthi mhlawumbe uwabekile uyanisela wakhe but ngiyawathanda. Ngindlule ngwabheka namhlanje kwaba nento ukuthi noma nithi ngibuze le box le, futhi namhlanje ngibona ngathi sekayithula ama-box, uyikhiphe le side wakhiphela nakule enye side. Ngathi no, I don't ukuthi uyahlobisa ngalama plants. Ithi ngibuze ngithi ayathengiswa lama plants na? Ngathi yes ayathengiswa, malini, wangitshela iprice. Ngathi ngicela ama-snake plant, and then athi kuna le yellow kuna nale green. Ngathi ngicela oyi-2, ngithenga ama-snake plant oyi-2. Ngathi ngiyabonga ke, ngathi hayi wangifakela ke. Wathi no, na i-business card yami, senda hi kule number yokucala, ngizokufaka egroupini, sine-WhatsApp group, ngizokufaka ku-WhatsApp group. Ngathi ngiyabonga. Ngokubona kwakhe ubonile ukuthi ngiyawathanda ama-plants, nami vele ngiyawathanda ama-plants, and ngiyathemba ukuthi i-WhatsApp group yona mangayijoyina ngiyofunda ngama-plants kungaba into enhle, ngoba ngiyawathanda. Sometimes ngiyawalandela kuma-TikTok labakhuluma ngama-plants, ngiyawathanda ukuthi le yenza ini, le yenza ini, yinto engithanda ukuthi ngiyifunde. Now uma ngithola i-WhatsApp group la ngizobona ama-plants, ngizowathenga vele, ngizoba i-client ngoba ngiyawathanda ama-plants. But ngisazongena ku-WhatsApp group, ngiyafisa mina ukungena kuleyo WhatsApp group, but ngicela ukubuza ukuthi umthetho mase ngiyojoyina le WhatsApp group ngizoba sengiphula umthetho comrades na? Ngiyenze njani? And ngiyafuna ukuyowafunda lama plants lawo. Ngizonisendela, nizowabona la ne-business card nizoyibona. Now comrades, ezinye izinto esizenzayo ziba buhlungu ngendlela ukuthi ngathi sicabanga siphelele emoyeni. Mina mangithi ukubheka umuntu okufanele sifocus ukulwa naye ugovernment wethu. Labantu laba mangithi ukubheka badeployiwe, I'm sure kwaphuma ama-post labahlala khona kuthiwa hambani eSouth Africa kuney'ndawo zamabhizinisi ezivulekile ningayovula amabhizinisi khona. Njengoba kuphuma ama-post kuthiwa siye eRussia, maybe nabo kuphuma ama-post ukuthi hambani niye endaweni ezisososo kunento enje, bafika bahlala. Abazange basuke bazifaka labantu laba. Abaphathi babo abatshele ukuthi babadeployile ukuthi hambani niye eSouth Africa kunezindawo eziningi ezivulekile ningayohlala for ukuvula amabhizinisi. Maybe angazi. Bese sithina senzani, silwa sodwa. And masilwa sodwa manje mangithi ukubheka futhi angifuni ukuyenza beyinde kakhulu, izoba mfishane ngoba angifuni ukuba khuluma isitori eside, ngeke ngisangizwe ukuthi ngithini. Okay, silwa sodwa. Ngibuya la ukuthi ngendlela ke la eSouth Africa ngijoyinile, ngithi ngila kumkhonto wesizwe ngizosupporta le liberation movement. Kunabomama be-Women's League abazishaya nesifuba nabanye ama-comrades nje ukuthi lo mama lo
bamkhipha kuwo wonke amagroup, bamkhiphile. Kusho ukuthi ngendlela ngimubi ngayo ngikhishwa nasemagrupini and abantu ba-proud ngaleyo nto. Now mase nginje mina ngingafila kuyophila kuphi nabo bani, ngoba kwalaba engizile la kumkhonto ngithi asizameni ukuthi sibambisane sibone ukuthi siqhubeka kanjani indaba yomzabalazo. Asikho welcome la, and maybe ku WhatsApp group ngizozingenela abantu bangaphandle angazi babiza boba nabo my friend or nabo my friend abo Pakistan or ama Ethiopia or ini, ngiyofunda ngama plants, into engiyithandayo okufanele ngiyeke lento engiyithandayo ngihlalela ukubhulwa la emagrupini ngabantu base South Africa laba zibiza ama politician. Niyabona mara ukuthi uNkulunkulu nimcala kangakanani, aniyekeleni ukusigabisa for uNkulunkulu. uNkulunkulu sidale sonke la emhlabeni and uyasithanda sonke sabantwana bakaNkulunkulu. Angeke angicela futhi ningangithathi njengokuthi ya noMalema uyovikela ama-foreigner ngoba sigcina okay, let's say uMalema uprotect ama-foreigner, maybe nayo unezizathu ezithize ezimenza ukuthi aprotect lama-foreigner. Okay, manje simenzeni ke uMalema simxoshe eSouth Africa ngokuthi nayo uyi-foreigner ke manje oprotect ama-foreigner uyi-foreigner. So endapha siba ama-foreigner sonke musla. But mina mangithi ukubheka vele sama-foreigner ngoba le mhlaba wakaNkulunkulu. Mase siya ke eqinisweni umhlaba wakaNkulunkulu. But umbuzo wona lo ukuthi ngingayijoina i-WhatsApp group ngifuna ukufunda ngama-plants kukhona la ningangithumela khona nisho ukuthi cha nayo i-WhatsApp group yama-plants ungafunda ngayo ikhona na ngiye kuyo yase South Africa, aida ngihlale nje ngingasawazi ama-plants ngoba eSouth Africa umthetho awuvumi. If bekuya ngami ngezifiso zami bese ukuthi mhlambe kube noshintsho ukuthi maybe iSouth Africa the way seyingakho, and lo muntu utshalile njengoba enama-plants watshalela eSouth Africa. Silibele sithi hamba namba uzenzani ozoyishiya insimi yakhe ahambe. Mina ngibona ngathi mhlambe bekufanele ukuthi aida ngoba iSouth Africa ivele ibe capital of iAfrica, ama-country wonke abambisane kuyabona ukuthi i-security nani basebenzisana kanjani, ku-deploye ke abanye ke bazohelpa ubu-security for ukuthi kube ne-order. I-formalizwe lento eyenzakalayo manje ngendlela enhle, but ngendlela eyiyo manje ngoba so far eSouth Africa just big ama-election nothing else. Ngapha abanye sidonsa lokhu ama-foreigner ahamba march nalama march nomunye nje uvula i-WhatsApp group yakhe avula ama-march nalo avula i-WhatsApp group yakhe avula i-march. Asindawo asenzi lutho. Mina nje umbuzo wami usaselako ukuthi izifiso zami sengikhulumile umhlaba wakaNkulunkulu. I so wish ukuthi iSouth Africa iphenduke kube maybe kube i-capital of iAfrica, babone ukuthi bayilungisa kanjani ngendlela eyiyo to avoid ukuthi silibele sihlukumezane sisodwa, ngoba sisukumeza ama-foreigner siphinde sihlukumezane sisodwa ngendlela esisuppressana ngayo la kulama politic group esikuwo ibhlungu. The way kusuppresswana ngakhona ibhlungu asiyindawo. Ngesinye isikhathi ungaze uthole ukuphila kahle nabo bona laba ngaphandle ukudlula laba kuthiwa base South Africa, because thina kuthiwa base South Africa sesiphendukisa bayilwana. But hayi kabi comrade, the way kungakhona manje ngisho kuthiwa abomama kwayibhedela nje abafundisi awusa understand nje ukuthi kuyiwapi nje inzondo. Into engayisho mina engiyifundile la kulama portal omkhonto wesizwe, into ephuma phambili engathola iCrown inzondo. Bayenza inzondo ne-corruption in higher level. Now angifuni ukufunda i-corruption nenzondo, ngifuna ukufunda ama-plants. Ngicela ningitshele ukuthi ngabe kukhona na eSouth Africa la ngingaya khona ngiyofunda ngama-plants. Ngicela ningiphenduleni nje comrade, waza mkhonto kwaza.